Siyazi akekho umuntu ongakwazi ukuthukuthela, siyazi ukuthukuthela sonke. Kodwa khona iy'nqumo ezinye kufanele uthathe ubheke, ungathathi ngamawala. Engikukhulumayo khona manje ngithi ungayenzi into ezoyenza ukuthi uzisole ngakusasa, ngoba abantu abaningi bathatha izinto ngamawala ngenhliziyo ukuthi-ke uzoyenza into ngokuthi ajabulise abangani bakhe noma prove i-point ukuthi yena uyakwazi ukulwa, uyakwazi ukuyenza lokhu nalokhu, abantu bamvume noma abangani bakhe bamvume ukuthi yena mayefikile endaweni kuyawuzwakala. Wathi ngitshele-ke nkabi yami, ungayenzi izinto ezinye ezoyenza ukuthi uzisole ngasemuva. Buqaphela, ungahambi ngenqondo yabangani ukuthi yenza lokhu nalokhu. Ezinye iy'nqumo fanele uthathe uwedwa, ungathathi ngabangani bakho, ngoba at the end uzozisola ngasemuva usowedwa. Uyayithola leyo ndaba? Angazi uyangizwa na? Ngiyabonga.